ለትም የትኩም ሰጠውኝ እንጂ ላሳየ እንዴ እኮ ታዲያ ሰጠኝ እስተዳው ንገሩት። ይሄው ያስገባው እንዳይዘጋብ ደግሞ ይዘጋባል። አንድ በል ይሄው ለሱ አይደለም። እኔ ብቻዬን 1,100,000 ነው እኔ ቃል ገባው። ስማ እኔ እዚች ጋር ልናገርም ብዬ ነው እንጂ ማሜ ሰምቻለሁ። ካስገባ በኋላ እዛ ሚዲያ ላይ እሱ ጋር ቀርበህ በሁለተኛው ቀን መልሶ እንዳስገባልህ ሰምቻለሁ። ተው ዋቱ ጅራ ተማም እቺ ነገር ደርሰንባታል። ቀጥሉ። ሰለማ መቻጣነት ምን አልክ? ወላሂ ላዚም ማለት ነው የተሰበሰበውን ብር በነግርህ ትላለህ። ዛሬ ማይኩን ስቱዲዮ እንዳለ ቤቱን ተሰባብሯል። እቃው ሰውዬ ዘጭ ነው 10.6 ሚሊዮን። ስማ ሐቢቢ ይኸውልህ እኔ ኮምፕሌት አየህ ይኸውልህ እኔ በራሴ ወጪ የ2 ሚሊዮን ብር ኮምፕሌት ስቱዲዮ አለኝ። አየው ምንም በራሴ በላቢ ሰው ለምኛ አይደለም በራሴ በላቢ ያገዛው ለራሱ አይደለም የለመነው። ከዚህ በላይ ልመና አለ እንዴ? አንድ ጊዜ ቆይ ዳውድ ኡስታዝ ዳውድ ቆይ ወደ እርሶ መጣለን። ከእርሶ ጋር በጣም የምፈልጋት የቅድማ ንግግር በደንብ በአማርኛ እናስኬዳታለን። እሷ እንደዚህ እርሶ እንደሚሉት ከሆነ እኔ ከፍሬያለሁ ማለት ነው። ለዚህ በጣም ይሄ ደግሞ የእምነት ጉዳይ ስለሆነ በደንብ ደሊሉን ከቁርአንም ከሐዲስም ይነግሩኛል። እኔ ቅድም ኡስታዝ ሐሰን ነው ማን የሚባሉት ሐሰን ሁሴን ናቸው መሰለኝ እንዳሉት ኢብኑ ሐሰን ይባላል። ይመጣል አብሽር ኢንሻአላህ ይሰግድ ነው እሱ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ አምጡ ብለዋል የተባለውን በዛ ምን አለ ቁርአንና ሐዲስ ቁርአን የከለከለኝን መከልከል ያዘዘኝን መታዘዝ ግዴታዬ ነው። ለሙቤ ብዬ ለመዋዝ ብዬ የማረገው ምንም ነገር የለም። እኔ መሪዬ የኔ መንገዴ ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው በስ ኡስታዝ አህመድ اشرح له وإذا تنازعتم بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول اشرح له بلغة يفهمه. أستاذ داود قصتك أستاذ داود تفضل. مامي والله بايتو كون سكبجا قستي معاذر رتسي أرجي بقى أجلك أنا سي الربسان تريد فمنا قولي أتنا ما كبجا ماذا nama dhagahuudha. Garuu nuti hinaaffaa nama tokko hin qabnu. Akka islaamummaatti hinaaffaan dhorkamaadha. Waa hinaafuun namatti waanyuun abaluuf maaliif maal ta'ama dhorkamaadha akka shari'aa islaamaatti. Hattaa kun badii biraa keessa nama galchaayyuu. Gin nuti amma sheekota hedduu si'ameen ibroo yoo fudhanne hin beekta. Bakka ulamaa baay'ee jira. Makiinaan hin bitamneefi maaliif bitamaaf jennee dubbanne irraa nuti. Ustaaz Nuuroo Turkiiti. Ustaaz Xahaa Kamaalee bitame moo bitamne makiinaan bitameeraaf maaliif bitamee jennee hin dubbanne nuti. Maaliif hinaaffaa wahii hin qabnu waanyoo wahii hin qabnu jechuudha. Gin ka Mu'aadh maaliif nutti dhagahame hinaaffaa waanyoo minaamin osoo hin taane isatu caqiidaa isaatu baaxila. Maqaa rasuulaatiin daldala. Maqaa ergamaa rabbii faarsee ittiin waan argatu argata. Ha argatu sun nun galchuuyyuu hawaasni keenya kun akkam ta'aa jiran. Nashiidaa isaa gaafa dhaggeeffatanuu maal irraa baran. Jecha inni achi keessatti jedhu jecha kufrii jecha islaamummaa keessaa nama baasu sana gaafa hawaasni keenya fuudhee jedhu akkami garam deemaa jirra kan jedhudha. Nuti waanyoo nama tokko hin qabnu. Siigalee nama aqiidaansaa qulqulluu nama aqiidaansaa ka ergamaa rabbiitiin walgalu wallahi muslima hin jaallanna hin kabajna. Nu arras Mu'aadh wanni nuti isarraa jibbinee dhiisii waan qur'aana keessan jira waan hadiisa keessan jira